Isukile bafethu isukile. Bazoqhamuza kuphepha. Ngena emotweni bafethu. Abami Africa. Bibeka phezulu. Ubambi Africa. Bibeka phezulu. Ogaba sanje. Amas. Ogaba sanje. Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathaconsele entshebeni yile siyaqandula. Show yethu namhlanje isiqandulo is brought to you by Ikiwano Belly Plus Tea. It's a tea yeqoqa umkhaba. Ushaya umkhaba ulahlele kude. Namhlanje siqoqa indaba yilokhuza ke yokuthi hayi cha KZN kuyaphithizela abafana bomlungu. Besithi ke namhlanje ke njengoba ke ibafana iwinile. Sithi congratulations to ibafana but besithi ke namhlanje kuzophunyulwa njengoba ibafana iwinile sithi hayi bazokhohlwa mhlawumbe akho umuntu ozohamba manje ngeke kusathi abantu abahambe. Kodwa hayi khona. South Africa ithi cha. Unoche but never abantu abahambe so sala celebrate sisodwa la bengasekho. Bengithi mhlawumbe bazokhohlwa nokuthi khona into ekuthiwa umhla ka30 because of bafana iwinile. Kodwa hayi lutho mfana kuthi akhohlwa. So celebrate kusele sivuka siyithathe futhi. So manje ke siyabuka la kuma video bokuphithizela elindelani bokuphithizela intuzuma kuhanjelwa izitolo kukhishwa nabantu ongebona bala kodwa izitolo kuthiwa ke valani sasuka lapho nangala ziyakhala ngala emafemini koBesta kukhishwa abantu ongebona abalana emafemini at the same time abantu balana bathi sikhona siavailable sifuna ungena la sifuna uzosebenza. So now sithi ke manje ke ziyakhala ziyatetema mhla ka30 ngathi kude ndimamzozo mina ngithi manje lama mash okukhipha okuhambela ama companies namafirm akuphatha ama CV ko aphatha i right impela ukuze umuntu ozothi nje banikhipha abantu njena mina kuthiwe sikhona sithathe imali songena manje sisebenze manje ubeze aqashela abantu ufuna futhi silwe nosiqedele into yalabantu laba abaloku bekhuluma lonto bethi njengoba nibaxosha manje ubanike ukwaseqaleni uqashelani kwasekuqaleni baze abantu bagive up nje entweni zokuthi babafunde imisebenzi benzeni is because of awasekho amathuba omsebenzi ethathwe labantu balandana bodwa bazofundisana kona enkampanini bafakane bodwa. Ngiyajabula ke mina ukubona ukuthi lento ayigcini kuphakela le etrobheni kumasho ku street kupheli kanjalo nangaphakathi ngoba phela kumele bakhonjiswe labantu ukuthi awukho umgodo ozongena kuona ubaleke kuona awukho umgodo ngoba phela abanye basitshela ukuthi hayi masingabaleka la eThekwini siye emalokishini hayi abafika emalokishini bafice izikhala bafike emakhaya afike zakhala bathi soma semakhaya bafice emakhaya zikhala bathi emjondolo bafike emjondolo zikhala ila isishoda khona sesilungwini ziyaya ila isishoda khona ke ngoba uyabona njena omakhanda stress ngemuva ama Nigerian agcwele ko Hillcrest ebelungwini la becashe khona ke labo ke sisalapho mama ngizocela uku-admitha induku hayi cha abalandeli bakho bayitshelile induku le yami yokugoloza ukuphatha i-ID hayi ngiyasarenda impela hayi babaze basho bathi cha if kuzosho ukuthi kumele kulungiswe i-ID soyiphatha basho kanje bathi futhi urongabi
usisi right akuphatha ID no ngiyagive up ngiyayivuma induku cha hayi ngiyayivuma nami ukuthi asiwaphatha manje asiwaphatha makulungisa izwe kanje kusuke kungasafanele ukuthi kusuke into sekufanele siyithathe ngokuthi ungathathi ngokuthi kuthiwa vezi ID ithathe ngokuthi ngicela mina ukunivezele iID ukuze nibone ukuthi ubani wala South Africa ubani ungena wala South Africa. Khona ngithanda le comment oyibeke kamnandi oyibeke nje ngakwaphela ngisho nenkani nalencane ibikhona phela nya wathi no uphathi iID wena phela ngeke uzuyiphatha ungayiphatheli indaba ukuthi uphathela kwi-producer phathi iID uyiphathela ukuthi just noma kwenzeka ingozi kuzikwazi ukutholakala ukuthi ubani wakwabani uyabo kungalokhu kucingwa kuthiwa akaziwa itaxi yapi just nje ukuthi ngasonke isikhathi uhleli uready for whatever mawuthi khona isimo esiphuthumayo mhlawumbe umsebenzi ufuna imininingwane yakho uyabona into enjalo ungazi ufuna ukuthi usuyiphathele ukuthi uzoproducera yes acabaza uyibeka kamnandi so ngicela ukuthi iID yemayiphathwa Nkosi yami siphathele ukuthi makwenzeka just in case emergency nomuntu uyalimala ukwenzakalani umuntu yaquleka uyabona izinto ezinjalo cha ibeke kamnandi cha nje uyiphathela ukuthi uma mayifuna kahle phela uma uyiphathela ingozi futhi makuthiwa siyaphephisa nje uhlangana nophakele laphana bethi indoda mhlambe nje kade uyikhulumela nomuntu wangakini mhlambe uyikhulumela isisuthu mhlambe base benizwa senikhuluma okugcina mhlambe yibona nje bezwa kudlula mhlambe sibefuna ukwazi ukuthi wala South Africa usuzogoloza bona kwazi iID wena uyiphathele ukuthi uma usengozini uphakela kasiyona ingozi uzogoloza akwaziwe nje bafethu ukuthi it's our way to say let us help you njoba nilapha emgaqweni nijuluka thina we are not there yes for us to make things easier kunina abafowethu emgaqweni sicela ukuniphathela ama-ID ethu ukuze nizokwazi ukuthi kube lula kunini ukuthi nihlukanise or anything ezokwazi ukuprovela ukuthi you are a South African citizen bafethu makulungiswa umhlaba kuyajulukwa kuyafiwa kwenziwa yonke into so the least we could do to produce ID asifi produce ID ngeke kusengaba nzima lokho ngoba akukho lulu ukuthatha back izwe ayona initiative elula leyo into enzima konje emhla ka 30 I can already see abantu asebeyinikelile ukuthi bayosala amasosha ayosala bayabonakala babona ngezenzo ukuthi ayabonake la ngiyambona nje abo president uzofunde into entsha ngizwe lakhe mhla ka 30 manje makucabanga ngomhla ka 1 sobesana president maqaba I hope not sobesana ngiyafisa ngasibe sobe singesenayo bushawa submarine lokhi president uqala le budget ekhishwe enkulu angake yanwe ukuthi yabo nje your president government nathi kodwa sibuye sithatha izinto ngendlela enzima like bafethu sinabathakathi la eSouth Africa abasithakathayo so and yasebenza ukuthi sindlulo ukuthakatha uRamaphosa hayi bahlulekile labo bafethu ngeke singayihlanganisa singadonate singadonate sinikeze bathakathi bethu baSouth Africa nyola limithi ngabelana le koMozambique unabelana le koTanzania abangena no plastic emakhaya niyeke umuntu onzima bafuna thina siyixakekele yabo nje sizama content nje akumele ubona umuntu endizomshanela igcina nina ninekhona enzima kabi lokusebenzisa imithi fana lo muntu ade kaqedwa ngaye nje sisihlangene ke sisonke nje bafethu abekade nje salanda ikhambi elinzima kabi ayindlala kancane funa uzongihlebela iphakela ngibe phakela intelezi yakho le asoyithela lapha ngaze sisebenze kanzima kangaka singena emgaqweni kube nje abe kwenziwa into elula nje kube khona ogogo nje association wezalukwazi zobekwe la thwashana endume ngazo bafazi guys bafana sibonke hayi sicela ukubonga nge-subscription sibonge ngama-likes sithi sicela niqhubeke njalo lokhu nixhasile i-channel yethu isiqandulo sithi nje shibirishi siyashibilika tango till next time.